Itini Atima pe. yo po dek do. Yo dek en. Man eni ko dek a winyi be madar. Dek en vitamin pe ye. Ki wai be na pedong vitamin kan be kilo ma. Weng dik la chodong tuma kon. Yo lok tika kenyo. Ana foi to twal mano tigu. Don't step on our toes now. We are the elephants. Oh yes, I know we can. Kariyoga, karichora, maroreteku, kori baliji, korwani dong reteku. Kariyoga, karichora, maroreteku, kori baliji, korwani. Yes, Acholi in matini Lakwed TV and la ben ati town Makirgum. Yes, kikuma be na no mega chiel man mamana mabetika ka eni mo waini ayele pe en be ka lokere nyiglo ka chiel. Apo matek mama. Foya lok ma ineno matien madam tika kwerno ni piera kana lok ma liela yino berutie Sorry. Eto dong kin ma chalo bene no ngetie geria neno me mati lobo ma pertek pie wakano wan po yubo gimo piela dita be pere cher safari ne mon ya chi gina pertek ma mir betie kendano dak ma mir ke gware ma chake kidana rio dire chinya ipo inoni ma do okelo ma mokene do chi wod chi pier tek ni ma mir dano gwake kai ti gwako mai oti te lokene ka chi wodu bi in ber mir nen kita mir mage ko mede kede chi mona yegen mabe eno mana neno ni ma mir ki gwake Man fonya mego ke kome. Ana foye to twala foye lokki Lakwed TV. Yes, food wati Lakwed TV man kon wati I chuk nyo weno me Kidgum town. Man ene kama watika mete ma wano chat tika wot mabe dano ruke bene moods me Valentine ni ana matin kita inite nene kere. Ini nen kai chak ka ini pamir da chak kwano church mai kogi era neno love ko ngom ni kenyo itini ning Atima be untini. man I yakani ni amatene Yupe matien geratie mataka neno wake roke. okay aneno ruke eni tie don ka nyoro ni danger ko ni tie Mabere do. okay ana foi matek man dano tiga war dunyo ni ini kong ana chak kong ga kany itini ning Atima pe. yo po dek do Yo dek en. man eni ko dek a winyi be madar Dek en vitamin pe ye. ki wai be na pedong vitamin kan be kilo ma. Weng dik la chodong tuma kon. Yo lok tika kenyo. Ana foi to twal mano tigu gendo ka imiro nyang maduong mo tigu temo chi bi penyo gena ye. Chi ana med tika mede kona bot la mer chel matika kany maben rukke I boma en kwa ma ini nena uberu Valentine la kermo kenyo. Kimandong no tiga nyor bene danger. Pa ngo matika time koni. Chi ana foi kan. Mafoya ba? Jemine tiga watani. Mabe. Okay. Kupe mogo matena tiana dong tiga wara nyim. Matiga kor mer pati kon chamo ki ken. Chieng do to ga ken. Ta ki ken wo jole wa ki chogo mabe wa ngwere dek en vitamin. Yo, ene kono no en dong diwo tiche no kontie. Nonge mabe dada. Be to alana foya. La mera. Itie. Atie. Ina ngeni fut kumbere gwa ko nyo peru ko kwar ge ni piane tiga yeka ngeu kirwa karama bene bon chamo kene kon ke kor kon luwer wuru kon gitio me gyo wenka den I warta kimi Chare ti ruke chamo. so koni maja pa Beri liat. ana kanya toro mot manikin mon magitie I chuka kany magitika konyo dani kit melok ma chat ingeo chat ini kauno la bon gien bene no peron be yoto twel bot dan me wil chi ana mira chakki chia cham chuchot kumbere initi ning Atima be. fo nyingane Ni achier nili. aneno boni ne dong tikara ne tiga loke o nge koni ma tie no do dakwa Ko tier no dak redong. ne ana palmane ini yakani ning Ayake mabe, sia ter dek ma miet bot chwara. Chwale anor, den chwale anor. dan wen chwale be to twal chi ko kado kono no kit program ngo mo tawni do to be very special de ma do won kero en mano do tia outing Program ma 12 be tie ye.
mato Wine. mato wine mangoro cakes be kidong je mu meltiano Afo kilo tima beba. Mai telo miaga di. miaga pa Ya bas. Wandong kar furpe weng. Ana foi nene. Nien tie ka wote ning tiene. ti wat mabe Okay. Yakani ni ane kara buendo cha la kama be. ti nian paluma Ayo manu yakani ningi. wa ya ka jo ti ko ro tiana ka ma do rong be Mir penya ye ko chiri. Angene tiene ka kita te winyo lokadan kere. Kita boss mi go wani Jesus, if you want to come down, come back today. Ni ane nature gena tier be beri tie kameno. Tin papate tie dano uyupe irwa malamal makuno lok mema o be beri tie bene la mal. Ana fo to lok kila Lakwed TV. ana fo be Yes, kid meti nena kere ati furi chuk madit man kama kiti char jema bejo kiti char nyim kiti char mutungulu kiti char muranga kiti char kitai muramo ke ken kai ni duong me ata wa full le bana tai mo ken ate nen be wa muchele tika kenyo furwa tika mete yobwa me Valentines ni matini e tampalwa watika mero nyang Valentine's Day ni na tika wot ni ning yop ke gang ti mabe lo tiana bana ye yom an bana ye yom kong ge pian tien ne mabe ne ma man be to twal onyo gwak ko ni no yub mo gwak bi very special gwak ke dana mano one odd ma megege ke dong gwak yub mo ti special ma ko ni wutam ni gwak ko po ki wu ki kita yang chan kere ki ko mara da wona ramene ko pe ana dong lo tiana ke kan yo wo biti ke mana ji wati wo mere ki yong chin mata ke kena sor me winyo loke eni kidong gena mera an pol kara waja eni berutie pa won oti ko donge la nyote no tieni lo tiano en madong kom kitieni ena dong kama no ini ramo nyor mama miki chiketa in wa ni yom chunchie gang lo tiano bene tieni ena ngeni kita ko ni no dong ma be dong tum kere kika kenyo pian man dong en mij maru ba mi botu ena mij mele tieni ene roma kip tie pa en genong gi chung pi en kir kome pere ana foi to lok kedwa foi lok Lakwed TV foi bana foi ya yom lo ke lutin to twal foi mata yes in minenwa ichake ya chakene o waya giki kumbir enini wanwa foi in to twal me lok kedwa man Lakwed TV wa foi dano duju ka chel me chuk madit me Kitgum Town kachel ki jomago beri bus park kachel kin piny mapat mane dukan wan wa foi uduju weng kachel pilok kedwa kono wachi watama migu ki yup mamigu ket maunu tiga yupekere pi Valentines an la did ben ikamer mega inir matini kit macheng jui wa awaj kaman Andrew ene berka chor an chake wa ya gikne foi matek Andrew kun won mautika kenyu ma football subscribing channel ma me ko Lakwed TV kombere enini oneni subscribing kun no tamma migu onyo kit ma wonu tika kwer kere ne ma migu nyo kit mu kwer kere watch botwa i comment section ma tij ma megwa kuno wibe pu wilni kumbiri watiki partner channels man channel Tarpaluo TV mabel miro chero subscribing ye ka chel ki Pride Africa TV man kamumir won ben chero rade ma wabikero link ma megi in the description below ana foi wututwal jujakamalo ba meti ugum kawun ukwer ne matini kuno tiak chabeta mabe ana foi wututwal weekend, kari yoga, kari chora,